Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil am'ad. Puas billahi haji pagsarang syukur tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sebab nen ti kita bi nurungan wene masih kakesek serta pinakole kita wene pinurungan kita wene pina sulean atau pina lesahan kita wene tempo panas supaya kay septe o bangsa inggih hatinen kasigpit mapanasin. Demikian inurungan kita wene kitempo kahakut supaya rusap panulian kita bangsa inggih hatinen pangatakte atau hatinen pangatakte yene pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni pamanen tempo hakut pegiwe dan buat purpose Allah subhanahu wa ta'ala walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yene hatinen Allah subhanahu wa ta'ala mau panjarihan atau pinania wene ka elum kamatei nu ka elum supaya panulay sulay ka atau panulay sulayan amban ka pa inne hatinen bangsini amban kite yene tamanan hab ya tawa hatinen maginang mapi dambuli billahi amban ien kemon asal bang happy en tabebekte bisan pa inte kue pandak-pandak sabuan jimley asal male mak dumain pinakaleten bangsa ingge tahanin atau bangsa ingge bang ine atau bang ine binisahin atau bangsa ingge pamisahin atau bang sina memisahin sumagua ye subay pinakaleten edo ti hadja bang ine mahapin du bang ine hatinen kapaminta tanganin kue ne me dambua painte amban me binisahin yan ye panamau tinen kakisekte bang kita mabaya mag-ibadat tujuh Allah subhanahu wa ta'ala nune kemon pangandakan ni rupatala bat kemon panglangan ni si waktu te kakisek si waktu te hab barante si waktu te hatinin kole pegebang ni kita si waktu kalama atau yeni hab barante atau saki naluune masusehin luune malaatin pegemeki kita mabaya magmehet-mehet, mabaya magsatya, mabaya magmama atau magsakama sambatan abahin mangupama ni luu yene hatinen kalat para sahanin duk kalam mabaranin nagane niya tahinangte alhamdulillah man sabanien ga duhepi niya painte tantu lahi bisaku atau garu tantu niya lahi painte mian kue ine ganta mian maksud sabab nin agen ne pitu makahati kemon kita mananinin tahakatauhan tene duk tahati tene agamatin sumagua yerusa hadja makulangin pagpaisepte yerusa hatinen ga majupupin pagpaisep pegewe dape kemekewe kwe rupitele pinapanjari kita amban ginis bangsa manusia magkalupa atau painte samihan magkasalu bubinaan bisan pe me siye painte me kana binabihan duk bisan pe me siye me sahabat radhiyallahu anhum ajmain yene hepinin tamanan hal asisiye wang siye pilmi pakale wang siye pilmi hatinen patimuk sipag sabutan pasal ilmu PGWE paruntungan hadje paruntungan gene tapula-pula duka painte hatinen niya binista sikite we luhuk tele sumagua dapeke mekewe nulat nekite dape ke mekewe hatinen ngantan ni kita bolpen atau pensil atau ngeddo kita notebook atau ini nelu katas penulotante adapun ningko-ningko haja kita sayin pakale-kale bang maksudten nuntut ilmu tinurung-turungan kita ilandungan kita malaikat duk mekaken-naken nahanin paite samian dialem tahik hatinen siele inalawat sarta maku kampunan tujuh kita bang upama maksudten kahab asangim sa inin atau bisa nepain pinag-apat-apat pakali atau nuntut ilmu sabab nin ga dunia maksudte ga dunia taya ine-inete malaingkan bang upama in kita bayak kita tadauhate kasanyangan kailumten demikian nin kasanyangan kamateten
gak du itu niya bisan agen suwe pag napaste paningko-ningko te atau pahali-hali te paling ngante suwe kita filmi ngebek katuju Allah subhanahu wa ta'ala pegewe bang upama hin kita lay hinang te kay lumten sa ihen hinang te kemon hatinen ambat painte patengge pakuat pagtingko pabak ine pelai kuhibate ganta hinang te maksud ten ibadat kemon painte hatinen kay lumanten ibadat sumagua bang upama in kitelay gene kita agen makasabot gene kita agen tapanambahayang gene kita agen bisan makabasa Quran gene agen ga nini atahinang te ini jahinang ten ko papainte me kahinang atau kahinang tabia sika makahinang yehin ligap ne gene bisan taisip ne manambahayangin gene bisan taisip na magibadatin na ien makalenno makatalew pegyewe ko kita itu hinabu painte samyaan mian hatinen yene kita itu asal tinipu kita we hatinen kamadeite ubinahan tahatite pasong tahun ko ene dalil ko itu an sinimian panagnaan tahun bahau tumain kita bisa kita magsinnasin na malaingkan subay rumisab tay septewe subay kita magkarukahan magkasusehan bagi pasong ilyo pasong bahangi pasong simana pasong bulan pasong tahun ien magin kita magkakulang inumulten magkakulang hatinen magkakulang in kakisekten magkakulang hatinen in kahabaranten pasong kita ko sa kaula-ula hatinen donga kita ban pakilat kita pragtag na tu si dunya magubas kita magdayday kita magdayday in pagdayday antele pwede kita dayday hap kamate te pigyawe gay tadenay te hatinen kapasuyante bang ine ganta dinagami Allah subhanahu wa ta'ala si kita bang upama in kita painte samyaan hangkan ni ko isabda Rasul sallallahu alaihi wasallam paine kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin paniya kyo usi dunia itu ku esa kaula-ula in kaule ya aliat-liat keu apa inte samyan gak tantu maka niya makakilala iya atau miaga na tantu usbane supaya hatinen in kaule mayam hatja keu tuju destination no atau mayam hatja keu tuju bang ini hatinen hinangun duk in kaule ku hantang atau sa pantun apa buta sa jamban matalan ubus pa Ibnu Umar pagliw jadi bakana yakut biadi فإن إذا أمسيت فلا إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح bangkyo pain ni tabut ko hap ni tabut saung pain ni dani ko pain ni ngagat subepe ko hap bangkyo po pain ni tabut saung isap atau tabut ko hap dani ko ngagat sube ko pain ni tabut mian hatinin saung maksudnya tu si itu gak niya dapat asal subay panaut ten kay lumten subay panaut ten umulten wey tu usinin daran kita sabutte pegi bang patekka agen ni kita tuligap agen ni kita lupa linsa kita manama si kay lumante bimbak kita manama si pag-usahate gaysi makaine mang upama in kita lay tahinang wete atau ta tunay wete ye me kemon daakan Allah subhanahu wa ta'ala sa tatapatala wete nabang upama betatte ko ine me sinaput pa ite samyan mian gepe ke ubaya pinasaplagan bugepe ke ubaya nunay betatte upamanen kauliang luke magsambayang us kau pilmir ke hatinin pasulang sila kan Allah taala dape ke meke magsambayang upama betatte bisan mismo agin manurungin geni ke nurung bisan mismo hatinin magtawon auratin geni ke magtawon aurat us lupe pakitek pakitihimiklah atau hatinin miha ke labean supaya dumain in kaule miha labean supaya mapasambu agama atau miha ke labean supaya ini ne lupo ganta hatinen makalang ke agama maniania des bewen agamahin maniania in kaule ininang kajawen agamahin ku flower base atau ku seal gania guna-gunane ge usa agamahin ge mo nisisita sikite Allah subhanahu wa ta'ala ge magkalagian kite in kemon hatinen kinjut ku hebal tulu dia tak tulak duneinin hinang teginis baparapa Allah subhanahu wa ta'ala gani alagi den sikite kita maglagi si agamahin kita maglagi Allah subhanahu wa ta'ala pegewei bisan pe in kemon manusia pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam si mana hadisne bisan pe kemon manusia tu de tak ulak dunia in hinang delay mag-ibadat si kemon mag-ibadat magsambahayang magpuasa magzakat magtahajjud kahabail ni say niya jayrang den gay hatinen makaangkat ye kapatut Allah subhanahu wa ta'ala si pagkatuhan ni Rabbul Alamin duk bisan
hatinen kemon ne manusia ure tak pulakunya magmaksiat hinang de neginis paparin dan kem bayuan maksiatin gay hatinen makadiawa yene pagkatuhan Rabbul Alamin. Hatinen kita magdisisita kita tuju Allah Subhanahu wa taala. Kita maglaki kita si agamate hangkanne niat sini takiteku niat sini takiteku amban me faite samyan pong tinai bahasa gay ko makajari pinagtampo pa ini agamahin dukatinin politics. Hatinin kue rusak kaula-ula gay makasari pinagtampo pa inte samyan kay lumten lahat nga pa agamahin pa ineluk pa inte samyan lahat gay makasari sa iye subay talite mahap subay bistate mahap we bennal in kita kay lumten gania gunane banggay kita ngaputan agama bennal kay lumten gania hatinin gay kita kue du hatinin pinangga we ti Allah Subhanahu wa taala buin Allah Subhanahu wa taala daran ni takalete sinapu to me ulama iulu tasulat dalam Quran binalik-balik Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ga aku pain Allah Subhanahu wa taala magpapajari hatinin nian jin yene me makhluk manuk kuer hob kita manusia kita demikian me manusia ga aku magpapajari pain Allah Subhanahu wa taala malingkan supaya hatinin insiele numbasi aku labang we iyan du hatinin maksud Allah Subhanahu wa taala mian hangkan kita papitune tujudunya supaya kita ibadat hangkan kita pakai lumne supaya kita hatinin nunay pangandakannya atau dalam pemeriksaan pakai kemon kay lumte tu panesting testing Allah Subhanahu wa taala atau kemon kay lumte tu panulisuri Allah Subhanahu wa taala na subay kimmatante da kita patala amban agama subay kimmatante we kita hati gay kita makajari bekat amban agama pakai upamanen bekat ne kita amban agama ko sa kaula-ula in kita mate inebu ibu kita lumelum ko sa kaula-ula in kita ga niya happy amban kita me kakayuhanin happy amban kita me batuhin pege sieru tabu sello kiamat ga do piunia binista sisie balik se menjadi bulak balik se asal den bang nia hatinen patut kinisas se bang nia patut hinukum se sampai me kali binatangan pagtaabot sello ien pagtaabot pa inte samian si ello yene akhirat lauma yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ello ga ni hatinen ngayon makatabang yeme hatinen pangaltain demikian ngayon makatabang mi anakin demikian ye pa inte samian sa inge pe kadayanu sa inge pe hatinen posisyon mi anakmu luune ke general luune ke ine presidente atau ine ne pagtaabot sello kiamat la yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim yene ellew iyat pa Allah Subhanahu wa taala yene ellew gayne magkamumpatan in hatinen altain dukaw kami kanakanin bisan pesa inge dayan bisan pesa inge hatinen posisyon ine ne pamangkat atau kinaat si mekanakanu ga runia lain pinaruli ka dunia lata tayo malaikan sina rumasan nyangin bakit mole tujuh hadarat Allah taala tekka kita tujuh hadarat Allah taala magbo kita pangatian sanyang sa inge pagbo pangatian sanyangin pa Allah Subhanahu wa taala pa inne yesi hatinen paida ja'atit tammatul kubra yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a bang netek kailo kiamatin bang netek kasilo paghisap tiyan kanya na ese boy manusia we kemon mahadjana bang ine bekas ininangnen bang ine bekas bangga ke bekas makanyanya bangga ke bekas makalimut bangga ke hatinen bekas makapapeti bangga ke bekas makapapate bangga ke bekas hatinen bekas makabisa-bisa si anu bangga ke hatinen makatun sukna si anu ine nila ikan tak bekas tahinang hilang laat bangga ke bekas nangkeo bangga ke bekas magzina iya tahu maginuman atau magsyirik atau ine kemon yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a ello kiamat la ini kania tayo sebuah manusia bang ine bekas sinang na mag-usin niyahin bang upama sa iyang kahalatan tek kasi lew akhirat upama tek ka nakidilai yauma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a pa'amman taga pa'amman taga hatinin sine-sine nagka pa Allah Subhanahu wa ta'ala duk hatinin pinalabi we ne kay lumene mian mag-usidunahin upamanen kani annen tu usidunya yeyne agen kaparuline pag-agamanen pilmine jahatinen luwa si pagdunyane
lua si pagbikasyonan lua paite samyan ahagin ni gega ni atahinang ni mag-agama gini masambahayan gini lual magpipito akin sampai may magsuga sampai may mag-apos sampai mag-ine-ine pe tek kasi lew kiamat iyan mapasinipsiyehin iyan bangupama makas makapapatay iyan magtitay sep ni kasi makapapatay bangupama makas kapag zina mag-iyan magtitay sep ni kasi kapag zina kaya mo dusen ang hadya sa terus ya kamu cuak kau bak mamina lu sinang sambinte buat kau makage ano in kaule jadi takale ne alhamdulillah pangupama engkau si dunia pa Allah subhanahu wa ta'ala pa inne pamaman taga yo hatinen usine pa Allah subhanahu wa ta'ala kanyan tu si bulak dunia hatinen pananaga na in ielei duk hatinen pinalabi we ne kay lumne si dunyahin pamaman taga wa ahdal hayat dunya wala apa isat pa Allah subhanahu wa ta'ala lai si suratul naziale sine pa Allah subhanahu wa ta'ala hatinen in ielei kanyan pananaga duk salta tek kasi lew ye tu si dunya sayen kemon kakainang magmasyat na hatinen in ielei taabot sila kiamat pa amma jannat sine pa Allah subhanahu wa ta'ala pananaga sayen na in ki wa asar al hayat dunya na upama hatinen kaniannen mian pananaga sarta hatinen pinalabi wene mian wa asar al hayat dunya pinalabi wene ye kay lumne si dunyahin fa innal jahima hiyal ma'wa fa innal jahima hiyal ma'wa sabinna bennal in hatinen ye nakaini pamuliannen wa amma man ata wa taqa wa saddaqa bil dua sabsi ayat pa itte samian fa innal jannata upama pa itte samian wa amma man fa inna Allah subhanahu wa ta'ala si ayat de terule pa inne wa ara no kay lumu si dunyahin tatawo wa pajahyal ma us sila nuan bisa Allah subhanahu wa ta'ala lai siyen bang upama sine si supat ayat le sine pa Allah subhanahu wa ta'ala hatinen pina labi hatinen mian in iele sab kinahaga di Allah subhanahu wa ta'ala biwene Allah subhanahu wa ta'ala tuku anahan nafsa anil hawa sarta pineges wene ginhawaran ambat baite samian kabayan nafsu hawane fa inna jannata hiyal ma'wa sabinna benna in surga isabin pamuliannen da sa iyan dukite ga dunia bisan pe kite ine ne hinante sube kite magtagame subisan pe hatinen ine ne paite samian ka bimbangante kagagalante pekedaran ni tasabutte in Allah subhanahu wa ta'ala asal inakahan pa kita wene duk janjine duk in Allah subhanahu wa ta'ala asal tinagamehan kita wene pa in Allah subhanahu wa ta'ala si hadis ni sukunsi bisara Rasulullah alaihi wasallam adatu li ibadi as-salihin fiha ma la ainun ra'at wa fiha ma la ainun ra'at wa la udhun sami'at wa la khatar ala qalbi washar tinagamehan pa in we Rasul sallallahu alaihi wasallam si hadis qudsi pa Allah subhanahu wa ta'ala we kuye me ipun pun pa inni hatinen ye ipun ne sampurna magtaat si iya duk hatinen patala amban me hinang ni maksiat diha mala ayun ra'at ga bekas takite we painte samian mata wala udunun samiat duga bekas takale we tainge wala khatar ala qalbi bashar inelai kaya mo yung tasambut Allah subhanahu wa ta'ala tajri min tahti al-anhar ye me kasuba-suban duk me kasulga-sulgaan duk painte samian subamban me bulabuani subamban me gatas subamban kemon ne ginis paparapa ginisan bohe tamanan hapin bohe lai gene hatine ta angan-angan no ge bisa inge pangimasin no ye ge hatinen paasek si kakano ge hatinen ta paasek si nyan pangatian no duka bisa kiteno hatinen impossible ita kiteno pegewe iyan panagami Allah subhanahu wa ta'ala palugata we kite upama nen kite le hatinen magparat saya kita sampurna tuju Allah subhanahu wa ta'ala na sayen du me hantangnen sayen du hatinen in kabayaan Allah subhanahu wa ta'ala in kite
inurungan hatja kita panulay sulay inurungan kita tes sa subay pa ini septe upamanen niya tu si kay lumte inin dambua sa subay film kita septe upamanen kita be mag-school kita mag-adji upamanen in kita lay bakas kita school bakas mag-adji bang kita biwak pangadian atau pang-schoolan inurungan kita subjek sangat-sangat puas me bulanan nian abad pangurung kita subjek nah dimeke na sab kita hati inurungan exam atau inurungan tes inurungan paintesan kamaya kita magpas kita peke tu si kailum dunia ini dumay sayen kemon kailum te kamene patak na pakelat mataten kamene te kamene te tag na makasabot atau sampai sambatan arami makil balik yene yang panulay sulay kita Allah Subhanahu wa taala panesting kita Allah Subhanahu wa taala pamayaman kita bang makapas kita peke oy bang upama kita ipas Pangtan kita subay sinulean, tek kakemon rewards nen siram buli bahang ni sila akhirat ne, iye hawian pagbidaan nen, da kita ngase-ngase, da kita maku painte samihan, puwe painte, atau ngimma tuwe painte hatinen, kaya lumten mura, atau kaya lumten luhaya, sumagua in hatinen, in kita kay lumten asal sigpit in kita kay lumten painte samihan mas ini hadja hek kapag pagsubok ng sambatan ni Tagalogin hek katrayas ni sambatan bahasa Inglesin na iyan panulay sulay kita Allah Subhanahu wa taala hangkan subay kita gailigap subay kita pilih magpaisip subay kita pilih painte samihan in kita lay ine lai ganta painte samihan ko ina pinay Rasul sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau aya pasampayong diamban aku bisa capai ni hati ni dakatang atau bisa sa detektang hangkan ni painte Rasul sallallahu alaihi wasallam adinun nasiha pa inni agamahin pagbulansang pagpitua pa inni hatinin sahabatin pusini ya Rasulullah pa inni lillahi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa li ummatihim hatinin pa inni Rasul sallallahu alaihi wasallam ya agama tu pagbulansang pinagbalik-balik ko ni mintelu pa inni sahabatin si pusini pa inni nasihat pagbulansang para si karena Allah Subhanahu wa taala duk para hatinen pagbulansang ini ni makaslay tapa kita bisa atau apa we Rasul sallallahu alaihi wasallam duk pagbulansang pamaisip paite samian si kemon ni muslim duk si kemon paite samian ru ni ka awa mataw ni ka makhati pekewe subay kita magpakampir ni magpaisip supaya kita giligap subay kita pilmi hatinen magpatinto supaya kita hatinin gilembo ini lagat na maghapkite subay hinante ini lagat ta hatinin kwe ini kwe hatinin gata kapamintangante subay na kita mintang sa patpate in kita le gesa kita le basagan gapete kakalamaten gapete kakasakitin kole pekite uksarta kesek pekite insyaallah murah-murahan magkasuwa kita balik bago pamapa naman kaam labi-labinin kampunan naman Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.